Troy tan tawi ke tse wa mona ga tshana ka ba ke tso go rata basadi ya ke ra banna nna ke rata banna mme wa ga Charity ke mmetse 2 weeks wala 2 weeks o ina forebe ke tsere le tlalonyana le la ga Charity ke le tsere ke le beile ke le jana mama gripa ke tsore ke rata banna ba le na maul o maswe gore Troy maso monna o potokwa hela re gautsa fela bami mola ga ga Charity mola ke go tsa ke gore gwe ebe ke go bafa a ka nyala ke tswa ha godimo ga o Charity topic in on le processang le mo re Charity ya ka ntena mawa ba la jam ke ra ba nyala ya Charity o tsore kana nne hela he ka re le swelle le ya ka yana le tsa kanye he gape o tsore Charity wa la nna ibile o tsore ke batla re ke ra kena ke batla re ke re ke Charity o tsore modimo o thusa Charity a fole Troy sa go bua dikgang tse dintsi o gore ke bua le wena ka re ke a go wa re na mawa ka re wa ni monna o mo gone hela ya wa go tlogela wena ke ka re mo gone hela ya ka tsoga wa no mo ke tsoga wa ni pele ka Charity ka ke kgwa monna ga mo ya no wa ra kgwa monna si o re ke kgwa monna ke mo meditsa ke we didn't try Charity ya go tlogela mo go go iketse wena o iketse ga re tlo go batsa o ba ke go Troy o ba ke ka manga ka hanga ke ira sepele monna ga o ba le tlalo le ke monga go tla le monna ntsa ka o telena ka tla le go tlama o leswe ka nna la ntshemela gore ke a tsamaya ke tla ke ukwalle ke to go be tsamaya mma motho la go maswa Charity se tsa nna mo ntlo nna kana ke sa di ke iputsa re go iragalang di moditse tsa go ke tsa boima le go betsa se sa itse go betsa he o tshosa ke motho a belwa ke monni ke na wena cisness ka moso o tla ga tsogalla geu gape ga mmolele gore ga o tsile matlalo ka ntwana ke mosampo re motho ka morago ga rena ore a matlala a soseng gore ke re motho ka Matlalo a soseng. ya